अहानबदा मरोइबा पाउ पिजरी मियामना बीजेपी दा वोट पीबा हाइबसी इसान इसाबु नमथाक तौबनी हाइना एनपीपी की आउटर द मिरेप ओइरिबा थांगमिलेन किपगेना फोंदोखरे CAB की मनुंग द यावरिबा टाइम बम असी कायरकपा मिकुपता मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट पुंकाई कायरगनी हाइना MPCC की वांगांगलोय आई हेमोचंद्रना मियाम की पुकनिंग सिंचनखरे भारत की ओइना CAB चटनरबसु मणिपुर की ओइना चटनरोय मसिदा मियामना निंगदोन पोमनिंगाई ओइदे हाइना MDA की कन्वेनर एन तोम्बीना हाइख्रे अमदी चिंगननिंगाई ओइबा मोंगदा मौ अमा लैखिद्रे मपुरैबा पुलिसता चंगजखरे खुरुमजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज यंगबिरिबसिंगबु कुमनथेम जेंटलना तरामनोक्सरी होजिक मियामदा पाउ संतोंना पिजरे मियामगी आइफा थौरांगीदमक थादरकपा सेनफम नाथैरगा तोंगान बलोइसंग अमदा सिजनबा हाइबसी लमदम असिगी मियामदा चाउना मिनम्बनी मरमदुना पांथोकदोरिबा लोकसभा मिखल असिदा मियामना बीजेपी दा वोट पीबा हाइबसी इसान इसाबु नमथाक तौबनी हाइना एनपीपी के आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा मिरेप ओइरिबा थांगमिलेन किपगेना फोंदोखरे वाफम असी ngasi National People's Party Election Committee na sinduna Kangpopi District ki manung sanba Kangpopi Community Hall da pangthokiba Thangmilen Kipgen gi aroiba election campaign da phongdokhibani Mana makha taraduna BJP na laingak pairakpa matamda Kangpopi miyam da lupa crore samaga marifut taret ki chawkha thorang gi thajaba piramba party amani adubu ngasi yamlaba senpham adu kadai da laikhrabage मधुगी सुमथक्ता हौखिबा सही लिसिंग अनि तरा निपान गे MGNREGS की नुमित सामनिगी थबक खुसुमन पीबगी महुता नुमित तरा तरुकनी की खक्ता पीखिबनी लेमहौरिबा नुमित मरिफु मरिगी खुसुमन कदाइदा सखरबगे हाइबसी असौबो वहंग अमनी लोइनेना CAB अवांगनोपो भारत की मियामना यादे हाइबा खंगना BJP की मैनिफेस्टो दा बिल असि पास तौगने हाइरिबनी असिगुम्बा मियामदा नमथाक तौबा पार्टी अमना थागलकपा मिरेपता वोट पीबा हाइबसी इसानी साबु नमथाक तौबनी हाइखि Prime Minister da, Home Minister da, BJP की President da, no haidu bukanda, mayam ni support, mayam da state tarik sigi support, may tarik asi tarik ki mi na laura pakanda, Government of India su kire, nikre, maram di Northeastern states sigi punga doi, masih koi nampuna Raja Sabha da si putok pakada Northeast ki iranguma iguma lakani haiduna si mohoina pass kibadagi Raja Sabha da pukatlamne am subla Congress ki hujud ki candidate si James Khasum hai usi nomination file to bhare scrutiny to bhare last day of withdrawal numita election Punjab National Bank na election commission ne chichi masiguma James Khasum hai banupasina Punjab National Bank de 100 crores and 31 lakhs defaulter ni ma election le phan ganu hare adu scrutiny hai bana loi kharabane na asumma candidate oina chat chain ba yuane Nakalamoromda Kangpokpida Kundariba Tongan ba Kanglup Kayana Saruk Yakibe Mipamaduda Kipgena Makha Taraduna National People's Party ki wakalondi amatoiba awangnongkok Bharat ama sembani MP Mihut Masing Yamdaba Lamdam Asigi Kholau Bharat Lengang na Kaidonungda Taningde Masigi Sumathakta Lairiva National Party ki lusingba sing asidi Center ki yaka yenglaga thabak tawbani Handaki Lok Sabha Mikhal Asina awangnongkok Bharat ki asokba lanfam ama oigedoribani Lamdam asida thokiba wathok kayada thoi bikhidraba National Party singda vote piba haibasi isani isage khongda thangna yanchinjabani madugi sumathakta Congress na thagalakliba mirep asi Punjab National Bank tage lupa crore sama henbagi sendo leiri amadi NPF khulai paiba haloba lupna sagatpa party ama oiri karigumba hairiba party asigi mirepna miyam gi mihut oiraklabada miyam da namthak tawroi haningai leite aduna थासिगी तरामाथोइदा पांथोकदरबा मिखल असिदा मियामना वाखल खंथरगा मतिक चाबा मिरेपता भोट पिबियो हाइखे लाइबा फोरदी 60 above एकोइना लोगनी हेबसे खोगी पजाबे एखा हंजदबे निंगबनी वैली गिदे खोगी दबक चप जुंगले लेप करे अदुना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯙꯝꯀꯤ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯕꯦꯗꯤꯒꯤꯗꯤ 100% 100ꯗꯒꯤ 60ꯒꯨꯝꯕ 70ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯗ ꯀꯣꯏꯆꯦꯟ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯆꯥꯏꯈꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯣꯠ ꯑꯔꯩꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯪꯒꯣꯜ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯕ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇꯔꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯇꯩ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯤ ꯊꯝꯂꯒ ꯚꯣꯠ ꯊꯤꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ NPF ꯑꯃꯗꯤ NPP ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ NPPꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ngasi Kangpokpida pangthokkiba pawgi mifam amada NPP gi National Vice President su oiriba Deputy Chief Minister Y Joy Kumarna makha taraduna National Party singi mihutti makhoigi party singi mayokta wahi amata ngangba ngamloi BJP su Congress su adumangai center na haikrabadi loan thokna lamdam asigi issue kaya da wangang bangamloi adubu regional party amanadi kanagumba amatagi thawinsil yaudabana lamdam asigi issue kaya da makhokpongna wangang bangamgani aigi imungi problem kaya da kanagumba amatana laktuna waroshin purakpa haibasi oithoktabani aigi isagi problem isana waroshin purakadabani NPP na leplibasi lamdam asigi amadi apunba awangmangpok Bharat amagi damaktani matung tarakpadasu lepkhigani haikhi National Party bu represent torga saliba MP singsina phanyamna ngangning ba leita gasu phanyamna defend tongning ba natraga express tongning ba leita gasu ngangba ngamjadna machinji phajinda lebegi adugumegi khudum chadaba lei haibasi is the same with Congress is the same with the BJP aduga leiriba atopa koigi regional natraga local ki MP amo ibtagidi madugi leiriba phajinba punjanba madugum madu leite adu in particular koi MPP gidi hairiba ekoi region sigi koi north east ki madugi issue da ekoi mang thadun chakani chasu chali CAB gi matang da ekoi na koi party na logi ba sen mayam na loina khangdam adum leibirabni adu sigum si yengaga aina sum kamada ekoi na sum kamada leiba problem singi aduga toriba fibam aduga hojikti koi yam sengna habda koi MPP si nobo ina toy kana ayamatam ekoi where we stand ekoi strength na kaino kamai tobuno haibasi mayam ayam khambi dabagi mong dele adubo ina Suspension of Operation Suda Lairiva Lalolup Signa Thasiki Taramatoi the Pangtokadoriva, Outer Gilok Sava Mikalashida, Langak Sasan Pairiba, BJP Party, Sipai Oibaga Sapmanare. BJP Mirepta Bot Piga Davani Haina, Praja Singda, Aki Tuzumba Pohon Bagi Tabak Satare, Masimak, Outer the Lairiva Praja Singi, Laibak Tibani Haina, Outer Manipur Parliamentary Constituency, the NPP Mirep Oiriva, Tangmilen Kibgena, Dulalian the Labour Party Sigi Office the Pangtokiba Pawgi Mipamada Fongdokre. Mana Makata Araduna, ECI na thoki baserul gi matung ina suda lairiba lalolup sing masa masa gi designated camp sing da laigadabani haijarabasu ngasidi BJP party da board pigadabani haina satharakliba nampu sasan gi thong yaning de BJP party na mikhal niam sumna pangthoksi haina chinbal thongda koilau logjarabasu ngasidi suda lairiba lalobu sing da inchinduna aranba thong kaya sathahalle nakal amaromdana ngarang Imphal West Housing Complex da laiba KC Hall da party asigi meeting pangthokani haina thorang loisilaba matungda suda lairiba lalobu singna athingba pirakhiba adu yaningdaba phongdokladuna Chief Electoral Officer Government of Manipur yauna mari leinaba singda wakacherol pisenkhre haire threat toduna election to habsi free and fair oide na free and fair oinaba public singna masa masa apamba opinion do phongdokba you right tang trama thuigi da outfit six na masi chanbi du na pajagi right se apamba mahoigi vote se mahoina apamba da piba yanaba masi khai tang sigumba threat sigumba warning piba si khai tang lepiu haina ai government NPP na district kudingi president amamam hapagi makha tarakpo oina ngasi Jurasanpur district ko oina B Chingkhen Paubu district president gi fam hapre ngasi sangai progda leiba party sigi office ta pangthokiba asamba thoram amada state unit ke vice president Dr PH Jalarana yauna pangthokiba thoram amada fam madu khusinakibani thoram madu da saruk yakiba party gi state youth president Russell Haisnamna party sida mioi kya sanglakpa asina party sigi mapangal hena kangkhalalagani haike
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯇꯦꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯍꯥꯞꯄꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯝꯂꯦꯟ ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯅ ऑर्डर थोक मतुंगिना श्री वी चिंखेन पाव बुंगसी अखोइना डिस्ट्रिक्ट की चुचांबू डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट होइना कोई अपॉइंट तौजरे करी दमकता कोई वी चिंखेन पाव से कोई चुचांबू दमकता अपॉइंट तौजबना हाय मतमदा मा खाना मागी एंटीसिडेंट हाय द बैकग्राउंड सिंजे कोई कनो तो मतमदा सोशल वर्क तोरंबा अदिया चुचांबूदा हायदि मयाम मसक खंगबा अमसुंग पार्टीना महाकु अपॉइंट तौ मतमदा कोइना थाजदब जानदर लीडरशिप इन चुचांबू डिस्ट्रिक्ट पार्टी से अमुक हन स्ट्रेंथन तौरकनी लोइना लोइना हंदकी लाइबा लोक सभासदा कोइना आशा तौजे माना लीड तौदना मसुंग चुचांबू लेरिबा कोइगी आना लेरिबा एनपीपी कर्मीना पुंजलगा हंदकी लाइबा 2019 की लोक सभा इलेक्शन सिदा कोई यामना कोई वोट मसिंग से फंगनी हैना कोई आशा तौजे CAB की मनुंग यावरिबा टाइम बम असिना कायरकपा मिकुपता मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट पुंकाय कायरगनी लाकोदरिबा मिखल असिदि हिंगबा अमदि सिबा अनि गे लंगदाइनि हाइना MPCC की स्पोक्सपर्सन आई हेमोचंद्रना फोंदोखरे वफम असे ngasi कांग्रेस भवन पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन हरेश्वर गोस्वामी अमदी लुसिंगबा कयासु सरुक याखिबा पावगी मिफम अदुदा स्पोक्सपर्सन आई हेमोचंद्रना मखा तारदुना बीजेपी की मैनिफेस्टो पारे ममिंगसु फजई अदुबु मैनिफेस्टो सिना नॉर्थ ईस्ट दी मई सोइदना चाकलगनी मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट CAB की मतंगदा अचौब इहो अमा लैखि हाइबा खंगना मैनिफेस्टो दा CAB की मतंगदा मयेक सेंगना पलखि नॉर्थ ईस्ट की मियाम के असाउब लैरिबसि खरा मखै इंथनबक खनबगी महुत्ता MP अमा अनि लैबा मफम असिदबु करी तौगनी हाइबगी मतागुम तौगे यावना तौबगी मोंगदा CAB सना हनगनी हाइबगी वाफम मयेक सेंगना पलखि वाफम असिना ngasidi BJP ना लमदम असोमदा करी खनबगे हाइबदु मयेक सेंगना ताकलि हाइखि अखोई की कहायता मित्रंग सानबनी मधुदी थाजनिंगाई सुय ओइदे करिगिनोबो मोइगी इंटेंशन हाइबदी BJP ला आदा लैरिबा मोदी की अदगी अमित शाह की आदा मोइगी मकोक आदा चलाइरिबा दिल्ली दा मकोक मेन मकोक ओइरिबदुनदी CAB से नमदना कोई नेशनल एजेंडा होइना कोई पुश तौगनी मसी अखोई BJP की दी यामना अहकपा अखोइना तौगदब यादब थबक अमने न पुश तौरियबा अदो इतागदी मणिपुर की सिदा चलगा करी वा तादोरिके मसीगी मखादा लैरिबा मसीगी मरुमदा थुपिबा CAB की मनुंगदा यावरिबा पोद सिदी टाइम बॉम्ब गुमनेबा न्यूक्लियर बॉम्ब गुमनेबा मसीदी याम साथीबा पोद अमने हाबदी CAB दा कयम तहलोय CAB ना कयम छोलोय सिदी कदाइदि छोलोय दोनो CAB से एक लाको नुमिता अखोगी आइडेंटिटी अखोगी लैंग्वेज अखोगी फुरुप असिगी लैजरिबा अखोइना यामना चही चा कयादगी अखोइना लैजरिबा हार्मोनी अखोगी मसी लोई मांगिबदुगी मदुगी डेंजर दुनेबा अखोइना हाइजनिंगिदी लाकदोरिबा लोकसभा की मिखल असे स्टेट असिगिदी यामना मरु ओइबा हिंगबा अमदि सिबा अनि गे लंगदाइनी कांग्रेस पार्टी की तसेंग फिरेप लेंदना लैरी BJP ना ओइदबा क्या हाइदुना कांग्रेस पार्टी बु हुंदुना nganglibasi angapa फावी कमन इशुदा थेंगनमिनबा करिसु कायदे अदुबु मियामदा उत्साइसिनबगी थवंग असुदी लाइबक थीबनी करिगुंबा BJP ना सरकार अमुक पायरकलबदी थंगनबा नुमित्ता पार्लियामेंट सोइदना CAB असि पुथोकलगा पास तौखिबा हाइबसी मयेकना ताकलबनी मतमदुदा इम्फालदा कांग्रेस की थोखरगा स्पोक्सपर्सन हाइदुना पंगलाव लाउरिबा मियसिंगना करी तौबा ngamgadoriबनो मितोप चंगलकपा थिंगनबा ILP की अकनबी हौ लैरिबा स्टेट असिदा मितोपसिंग अतत अखम लैतना चंगलक्तुना लैरगा CA बिल असिना अखोइगी लोन चनबी अमदि इसागी सक्तम ngakani हाइबसिदी ओइररोइदबा वाफमनी स्टेट असिगी प्रजासिंगना यामना मुन्ना खलगा भोट पिफम थोइ हाइखि भारत की ओइना CAB चनरबसु मणिपुर की ओइना दी बिल असि चनरोय मसिदा मणिपुर की प्रजा सिंगना निंगदोन पोमनिंगाई ओइदे हाइना मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की कन्वेनर सु ओइरिबा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट M तोम्बीना फोंदोखरे ओफम असे ngasi बाबुपरादा लैबा शिवसेना की ऑफिस ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी पावगी मिफम अदुदा मणिपुर डेमोक्रेटिक अलायंस की मखादा लैबा पॉलिटिकल पार्टी कयागी लुसिंगबा सिंग सरुक याखे कन्वेनर M तोम्बीना मखा तारदुना लिसिंगमगा समापन यांखै मंगादगी इंडिया दा CAB चनदुना लाकली मतम अदुदा भारत ता करंबा पार्टी ना सरकार पाइरंबगे कांग्रेस पार्टी ना सेमलंबा एक अमनी BJP पार्टी असिदी मतमदुदा पोक्ट्री कांग्रेस की मतमदा तौरंबा एक असिबु BJP ना नौना पुथोकपदौना ngang saklibasi yamna laibak thibani
BJP gi oina manifesto miyam da fongkre CAB gi matang da wafum kya su palli bill asigi matang da yauriba chana kanglon sing adu mamutana paba amadi changi ek asigi article tareta kari iribage haibasi munna paba mathau tai karigumba CA bill asi chanaba tarabasu bill asi bu chanaba pamdaba phurup sing kannanaba article number tareta yauba state asidadi CAB asi chanaroi state asigi miyam ge thamoida singnaba phawriba punamak MDN na khangi adubu praja singna mi painingai karisu leite haiki Manipur the Citizen Amendment Bill Manipur miyam ge sentiment khangna sana hala oi haibase ngarang Rajnath ji na magi Facebook ta my Facebook account da Twitter da hai grabane ba Citizenship Amendment Bill gi matang da tongan political party singna tawribasi kuning da nungnang modi oirangmane na khale toidong na madai du dai khu waru budi lejede adubo masi amuhana puthobsu ate topa Manipur natamba tongan state singda suna sana ba apam lerga su sana jasanu aduga Manipur yi oinadi masi taseng da sana haloi sana dana ba luma singnaningai oiba maongda masa ahum leirabi mau ama laikhidre thodok aduga mari leinana laikhidrabi nupi adugi nupa police ta sangjakhre thodok ase ngarang numidang pung 3 makhairom taba matamda lamsang police station gi manung chanba tauthong khunau nitainanda leirakta thokhibani laikhidrabi nupi adugi maming nauroibam ningol asom ongbi thoinu atopa mingna sunita kawi sahi kumapan sure haire police ta sangjakhraba mahaki mapureba adugi mamingna asom sanaton atopa mingna jaku kawi thodok asigi matangda laikai miyam amadi imung manunggi miyosingdagi fangba pawgi matung inadi ngarang numidang laikhidrabi thoinu amadi maki mapuroibaga khana chainabagi thodok thokpadagi soktuna rims hospital da pukhatki adubu hospital yoba matamdadi doctor na sire haina khangbangam ki hairi nupi miyunggi maikaidagi misi asi chingningai oi amadi miyat aduda senariba asom sanaton lakaidagi tanthokpa yauna miyamgi mifam pangthoktana warek pya lokre hairi changjalaga mukta kaida changjaloraga koigi lekai gi oiba ichilinaw jingni yengmu matamda koi photo kapaga punarakpasu dum yawe adubu masamakti huju jig leitaba ko sibaje koi khara kuibagi mong mali abidi my dead body ji ubu matamda masaji manam phawbogumba adegi dakpamje koi inai mak tagadragasu pongkhatpagum masaje koigi chawthokpagumba adegi khaurigumbada koigi lahatlaga hatpagumbagi adegi kok toiragasu koigi phoppaga leibagi mongda koigi kenomi tawba haidi yengmada masa matomda sijabagi mongdudi suman mandre abadi kaigumba kano ma koidi khaurigumba kaigumba metpa khopa magi mong amada sibagi mongje koi chawna koigi kenosida uba fange aduga sibajidi khudakta haidi pawpiba matamduda sibamakti mandre haidi masaji koi khara sokjallebako aduna masugumagi misiji matangda yam chawna khoigi saitegi chingnabaji leire mama khana ba haje moje ngaita adum khana ba haje marak tum khana ba yawe bako kano taw ba hai tare mu manungi po nung taw da bagi ko mato tai manau chawna ja ba hai tare adumaina dum khoidi khana ri boininge ba ngarang je adu phadana tu ta hauti khoidi chak thonga leibane ba tonga tonga loi chanai bako imai ba nem chare khoi da atom ba matai manau am chare da ahan je si je matongan chare adu chak thonga leiba ji da ma chak ai ti bi ga lei ba ngarang je da ti bi ga leiba ji da kano mi hat le na khoi ina ma jina lorok pane bako adu lorok pa ji da ji chenjen bane ba hojik pawgi marakthana aten babre matang lominasi Advanced Coaching Institute Nagamapal Lamabam Laikai near Rims Road opposite Koirenge Auto Parking. Science stream the Council of Higher Secondary Education Manipur Loba class 12 ki parikha da 3rd position Yumnam Devjit 9th position Akoijam Badal Singh 9th position Konika Nomaitem 10th position Assam Koronganba 10th position Laistam Imoba Maitai 15th position Haubam Arvind Singh Amadi 17th position da Sagol Sem Biki Singh ne Arts stream da Anisaba position Takraba Takhil Sangbam Sunaya Devi 3rd position Yangkom Gunchenba 4th position Texan Zen Singh 5th position Moirangthem Loya Ngamba 7th position SS Obed Kharam 8th position Takhilamam Ores Maitai separated boys and girls hostel. Well, this is true. No matter where we're at and how busy we were, we may not get the time to spend a whole day together, but a time always brings us together when we are dining, especially when gathered around such divinely crafted amenities.
Lagliba Lok Sabha Mikhalda Adomgi Mamal Naidrava Vote Manghanbiganu Afava Mirep Khanbiraga Matam Chana Lakpi Raga Vote Thadabiyo Laibag Sembada Saruk Yaminasi lamjingba nidhi limited ki members singda akaknaba matam khara khakki oina khudongchaba sing pizari khudongchaba sing adudi saving account hangbada chada lupa taruk ki interest pizagani fixed deposit amadi recurring deposit ki oina chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani daily deposit ki oina su chada lupa taragani thoi makhai interest pizagani karigumba members singna business loan personal loan natraga mortgage loan lawbiragadi sada lupa taragani pandagi lupa kungi apik pasendoi haibadi reducing rate ta loan lawbiba yagani akaknaba matam khara khakki oiba khudongchaba sing asi lawbiranaba members singda ningsingjari masiga loina loina na kanagumba member oidriba singna member oibinaba ekhoigi office ta lengsin birau amadi akupa marol sing tanabiu ekhoigi address lamjingba nidhi limited near Nityananda Mandir Nagamapal Rims Road Imphal West mobile 9366857001 email lamjingbanidhi@gmail.com website www.lamjingbanidhilimited.com Nupa khaktabu sagai lepkani haiduna chakthukchana hinglibasingse mama amana pokpani mama do nupi ni habase karmal nipa poksunati ipa numanga tawdana ari amata senting na bathabu aibu nangi angang lawnaba thamba miro senaba ngamdragana nupi ni kaidodoino khongbandra kaino hundok chu kaino piba amadi poktaba yadabane taunariba mayam chi khangedana nasigi government sidi aphaba mibu oirdi sel kaisu tingdrasu yare sel piba lobagi haina bido loi muthakre macha masugi ningba thungal loidoi oiradi kaido pokpiramino hadok lema yadro nang tamo khaktani nusidiye phai phai nang ngasidigi ai amon uni di khallu kadai chatoiba Pakistan chalaga sosai bomber oiga siragi kaino aidi nang pelo dida nang honari da hanba leitana dum honagadabane Kaidoorage nangi husiki wahaido karino khangdana thamoida pale Break matungda mayam utaram noksari Tom TV News ki video editor amasu oiriva pari khumanda Manipur State Film Award lisingni taramapan gi best audiography gi mana khusina kre Manipur State Film Development Society amadi Film Forum Manipur na sinduna ngasi MSFDS sa sahi asigi oiva Manipur State Film Award lisingni taramapan lanthok gi thoramda khusina khibani panbaya abadi pari khumana mona sengau lakba haiva Manipuri feature film asida award asi phanglakhibani Bothadabagi hak leiraba lamdam asigi nahasingna isai sagi hak manghandana bothadaduna apamba mihut khanlasi haina paujel piwa isai nongmai gi thoram ama ya school da leiba YSC ground da Youth Street magazine na sinduna ngarang numidang pangthokre thoram aduda saruk yakiba Youth Street ki founder Mihans Nasrena nahasingna khunai ama ahongba purakpada asoba daita lei lakadruba mikhal asida nahasing amata sithadana isana apamba amadi afaba mihut khanduna ahongbu khunai ama purakna bagi thodang lominasi haibo wafam kaya phongdokhe I don't know what to say to all the people, but as a youth I would like to urge all the youth of this region to please come out from your comfortable home, cozy home, and do exercise your voting rights. It's really important. Choose the right candidate. Don't go for parties, don't go for your relatives, but choose the right candidate that can save us, that can save the country. Thank you so much. Bharat ke apunba miyam gi kholauna Bharat ke Rajya Sabha da CAB puthokidaba matamda lengak asigi Chief Minister N Birenbu lei pareng huktuna BJP Manipur Pradesh na okibadu handak Assam da bot khomba laklamba BJP ke National President Amit Shah na BJP ke lengak amuk halaklabadi CAB sanahangani haina phongna lauramba BJP ke election manifesto da yaurabanina asumba oire Chief Minister N Birena lamdam asigi miyam da minam liba asi toklo haina MPP ki President Ojogindro na haikre ofam asi ngasi MPP ki office ta pangthokiba paumi singa unaba amada Jogindro na haikibani Mang haiki MPP gi oinadi praja miyam da panghai da hajin ba asi yade BJP amadi Congress haibasi sen mayek amatani Congress matamda lamdam asida pamdaba thodok kya thoki haibasi miyam na khangnaraba wafamni Congress ke lengak aduda CPI su yaukidaba nate
नौना थोलक्लिबा रीजनल पार्टी ने हाइजरिबसिंगना नेशनल पार्टी दा मचु संख्रबा मियोइसिंग खोमजिलगा रीजनलिज्म की वाखलोन मसक थिहले हाइखे 22 से मस्ती दा कोई सिचुएशन गवर्नमेंट अमा इंस्टॉल तोबंग हमने होनगनी मदुदा करगुंबा अकोइना गवर्नमेंट अमा लापतारबदी एमपीपी ना एमपीपी गवर्नमेंट अमा लापतारबदी मतमदा 1972 दा अमदि 74 दा 1990 दा अकोई एमपीपी की लुसिंगबसिंगना खलंबो वाखलोल अमदि मखोइना तोगिबि एक्टिविटीज मयाम अमा मणिपुर प्रजा की दमकता कथोबको लोना पांथोखिबा अमदि शहीद मिनारबु अखोगी इपा इपुगी सैगी लेहिद्रबा थवाइना पोंथा ओइख्रबा मारैबाक की दमकता थवाइना पोंथा ओइख्रबा मफम सिदा लेसु कटप फंग्रिबा लोइनना अखोई खोंजोंग की खेब सिंगदा भारत की प्रेसिडेंट डीबी गिरिबु उपरांग सिल्लगा सैगे खुरममनि ngamgiba adumबगी क्वालिटी दो क्वालिटी लेबा अदुगुम्बा चीफ मिनिस्टर दो मदुगुम्बा म पुथोकनबा अखोई एमपीपी न होनगनी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अमेंडमेंट तौबगा लोइनना बिल असि चनहन बाइबसि यामना मरम चाबा मनि हाइना ओइनाम केंद्र के एमएलए एल राधा किशोरना फोंदोखरे वफम असि ngasi बीजेपी की नुमित खुदिंगी पीबा मीडिया ब्रीफिंग की सरुक अमा ओइना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबनी ngarangdagi hona kaisampata leiba बीजेपी की ऑफिस ता पांगथोकपा मीडिया ब्रीफिंग अदुदा मीडिया सेल के कन्वेनर जटिन वाइखोम सेल के मेंबर जीवन दयानंदसु सरुक याखे एमएलए एल राधा किशोरना मखा तारदुना भारत असि तोंगान तोंगानबा जाति फुरुप कयाना खुंदाबा लेबाक अमनी मागी सकम चना लॉन्चट कया लेजरी लिसिंगमगा समापन यांखै मंगादगी चनबा हौखिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल असिना भारत की मपालदा लैखिबा भारत की प्रजासिंग मरमदमदा हलकलगा लैबा याबगी हक पीरे अदुबु लिसिंगमगा समापन यांखै मंगादा सेमखिबा बिल अदु मतमगा चुनबा मोंग अमदा सेमदोक सादोकपगी मथौ तारकपदगी बीजेपी ना लुसिंगबा एनडीए सरकारना एमेंडमेंट तौखिबनी मसी यामना तंगाई फदबा मनी मफम मतमगी मतुंग इना खेनबा मानदबा खरादी लैगनी अदुबु एक असिगे चना कांगलोंदा हापदोक हापचिन लैगनी हौजिक्ति अनुबा बिल अमा ओइना पुथोलकदबनिना करी करी हापा यागगदगे हाइबदु खनबगी तंजा फंगनी मरम असिना लाकदुरबा लोकसभा की मिखल असिदा मियामना बीजेपी की मिरेप अनि असि थागत पिरकपा तारबदी बिल असिगी मनुंगदा स्टेट असिगी ओइबा प्रोटेक्शन तौनबा करी करी हापा यागदगे हाइबदु खनबदा अचौबा थौदांग याबगी खुदोंग साबा फंगनी बिल असि बीजेपी खक्तना पुथोकपा नते हानादगी लैरकलबा अमदी नेशनल इशू अमनी मसिदा राजनीति की खुदोंग साबा लौनबा होनबसि लाइबक थिबनि हाइखे भारत पुंबगी ओइनदी हारिबा बिल असि अखो अमेंडमेंट तौर हैरगा ngasimak puthokkiba अखोई ngasimak खनरिबा इशू ओरिबा कैब बिल अखोई 2016 अस मसी अखोई मसी यामना मरम चाबा बिल नि तौबतदी बिल असि पास तौतना चंद्रपा मतमदा अखोई खनगदबा मधुगी कंटेंट यावरिबा बिल अदुदी यावरिबा सिंगा द अखोई हाने खनखिबा बिल पुथोकिबा बिल दुदी अखोई कैंसिल तौहरबने हौजे अखोई टेबल त लेद्रे अनौ बिल अमा मसिग मानव बिल अमा परकनि हाइबगी पुथोकनि हाइ पास तौनि हाइबगी मोंगनि अखोई हंदक पांथोकसरिबा इलेक्शन से लोकसभा की इलेक्शन मसिग बिल से लोकसभा इटसेल्फ मसिग टेबल इस अखोई खनगनि नैनगनि लोइनना अखोई ओइबा प्रोटेक्शन ओइबा अखोई कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट लेब स्टेट खरसिदा सोकदबा जगह सिंगसिगी ओइबा अखोई खननेनबगी तंजा से अखोई हारिबा अखोई ngasi इलेक्शन तौरिबा एमपी सिंग असिगी माकी राइट माकी रेस्पोंसिबिलिटी अमदी मसिगी डिस्कशन से मखोई चांस फंगनी बीजेपी ने करिगुंबा सीएबी पास औदुना चनना होनरकलबा लोइनना अवांग पोक्ता लेरिबा मियाम की खोलाव तारकत्रबदी हिंदी लोल नेशनल एंथेम नेशनल फ्लैग बॉयकॉट तौबदा नतना अतै पोलम थिंगबगी खोंजंग चंगसिनलगने हाइना मणिपुर की महिरोई लुप तरुक एमसु देसाम एमएसएफ केएसए सुक अमदी एम्स न फोंदोखरे वफम असे ngasi सगोलबन मोइरांग लेरकता लैबा देसाम की ऑफिस पांगथोखिबा पौमीसिंग उनबा अमदा फोंदोखिबनी पौमीसिंग उनबा दुदा महिरोई लुप तरुक असिगी मरुइबा थौपुबसिंगसु सरुक याखे देसाम की प्रेसिडेंट नामेरापम एडिशन फोंदोखिबदा सीएबी की मायोक्ता अवांग नोंपोकी मियामना अकनबा खोलाव अमदी खोंजंग क्या संगसिनखिबदगे राज्य सभादा बिल अदु पुथोखिदबनी चेरक्सिदा बीजेपी ना मखोई की मैनिफेस्टोदा मखोइना अमुक सरकार पाइरबदी सीएबी चना हनगनी हाइना पल्लिबसी लाइबक थिबनी लोइनना सुक्या याबंगमलोय बिल असि पास तौदुना अवांग नोंपोकपु मिटोप मियानचा सिंगी डस्टबिन अमगुम ओंथोकपा खक यारोय लोइनना बिल असि की मायोक्ता मतम पुमदा लेपखनी हाइखे इंडिया की 33 सुबह लोकसभा इलेक्शन की बीजेपी की इलेक्शन मैनिफेस्टो मणिपुर मियामना अमदि नॉर्थ ईस्ट की मियामना यानिंगदे हाइदना अकन खोंजंग मयाम खक संगसिनखिबा सिगुंबा बिल से
अमुगना मसे अखोइना पुथोरकनी हाइदना इलेक्शन मैनिफेस्टोदा हापकपसिमक नॉर्थ ईस्ट की मियामबो करेमनबा नॉर्थ ईस्ट की मियामबो वॉइस तादबा अदुगुम्बा बीजेपी की थोंगने हाइदना लौरगा सिगुम्बा थोंगसे माहिरुलुप तरुकी माइकैदगी अकन मोंगदा कोई कंडेम तवे सिगुम्बा इलेक्शन की मैनिफेस्टोदा मसे यावरक मतमसदैसा मसे यावरइबसे मतमदा पीखिबा मतमदा लैखिबा बीजेपी मणिपुर स्टेट यूनिट की मदुगी फिरेपतुगा हौजिक था अनी अहुमगी मनुंगसिदा करी करम अहोंगबा मसी लाखपनो मसी करम तौबनो हाइबसे मसी बीजेपी मणिपुर स्टेट की यूनिट की माइकैदगी हारिबा अनीगी लेरिबा कंट्राडिक्शन से मसी अखोइना मणिपुर मियामदा मसी अखोइना सेंदोकफम थोए मसीगी लेरिबा चयेतनाबा चममनबसे मसीगी ओइबा क्लैरिफिकेशन अमा पिबम थोए हाइबा वाफमसे अखोइना माहिरुलुप तरुकी माइकैदगी मसी अखोइ थमनिंगे अमरोमदा मणिपुर पीपल अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लिसिंग तरातरुक मेनपेकना सीबी की मायोक्ता लौखिबा फिरेप होंगबा लेते हाइना मेनपेक के कन्वेनर युमनामचा दिलीप कुमारना फोंदोखरे वाफम असे ngasi मेनपेक की ऑफिस पांगथोखिबा पौमिसिंग उनबा अमदा फोंदोखिबनी पौमिसिंग उनबा दुदा मेनपेक की मरुइबा थोंगमी क्यासु सरुक याखे दिलीप कुमारना मखा ताना फोंदोखिबदा हंदक लाकोदोरिबा लोकसभा मिखल असिगा मरी लेनना इंडिया के असोबो पॉलिटिकल पार्टी अनि बीजेपी अमदी कांग्रेस ना मखोई की मैनिफेस्टो दा तोंगान वाफम कया पलिबसे मेनपेकना याबंगमलोय अवांग नोंपोकी मियामबु खक नमथनबा होनरोइदबनि हाइखे बीजेपी ना मखोई की इलेक्शन की मैनिफेस्टो की सीरियल नंबर 12 ता यावरिबा रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी सिंग असिगी दमकता सेबी सोइदना चनहनगनी हाइबा हाइरिबो वफम सिदा मोइना रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ना हाइरिसि मखोइबु योखन्नबो होनबा मतमदा अखोइगी लमदम सिगी येलौमी सिंगी हक अमसुंग अखोइगी अनिंगबा अपामबगी मायोक्ता सिंगनबा मनी हाइना मेनपेकना लवी अमरोमदा कांग्रेस आइना मखोइगी ओइबा इलेक्शन की मैनिफेस्टो की सीरियल नंबर 4 दा यावरिबा इंडियन सिटीजन अमत चिथदना NRC दा सलहनगनी हाइबा हाइरि वफम से असम की ना तोंगान वफम अमा ओइग्रगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगी मनुंगदा असम नतन लेमहौरिबा स्टेट सिंगसिगी मियामगी ओइबा वफम खरदी मरुओइना मणिपुर की ओइनदी हाइरिबा इंडियन सिटीजन हाइदना हाइरिबसी करम्बा सहीदगी अमसुंग करम्बा कांगलुप्तल यावबा अमसुंग करम्बा फुरुप्त चनबा मियोइबो करम्बा सही फावद लैबा मियोइदो मखोइना इंडियन सिटीजन हाइदना कौगदोरिबनो हाइबसे यामना मयक सेंगना ताकदबने अमरोमदा मेनपेक की कोर कमिटी की मरुइबा लुप अमा ओइरिबा CCSK के एडवाइजर ओइरंबा लोइनेना JCILPS की सु कन्वेनर ओइरंबा अर्जुन तेलहैबना मनुंग मतम सादना लैखिदबदा मेनपेकना वाबा फोंदोरकली एपेक्स बॉडी असिना थादोरक पसेरोल अमदा लैखिद्रबा अर्जुन तेलहैबा लेबाक मियाम गी आइफना बहोनरंबा लोइनेना चिंगतम गी लुप कया पुनसिना बहोनबदा असोबो थौदांग यारंबा मिशकनी माकी थवाई मिरेलना लाइरमलेंदा इंगना चिंगना लैरुनबा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना काइखुमनबा उठखरे हाइरि मखाताना लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारि हाइरि नकल अमरोमदा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मणिपुरनसु अर्जुन तेलहैबना लैखिदबदा अवाबा फोंदोरकली चेरोल अमदा माना लैखिदबसे मणिपुरगी ओइना मथमोइ सेंगबा मथौना लैबा मियामगी खनबा लुसिंगबा अमा मांगजरे लोइनना लैखिद्रबगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक यारि हाइरि IAS फंगद्रबसु हक्सांगी फिबमना मरम ओइरगा IPS ति लौरोय अदुमोइनमक IRS नत्रगा IFS कैटेगरी दगे अमा लौदुना मियामगी आइफनबा थबक तौगनी हाइना UPSC न लौखिबा सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन दा समंगागा 33 सुबा मफम लौरखरबा लमदमसिगे मरिंग प्रूफ के अहानबा मिसक अमा ओइरिबा डॉक्टर L अंगसिम दांगसावा मरिंगना टॉम TV न्यूज़ का टेलीफोन की खुतांग दा वारी सानबा मदा फोंदोरखरे हिरमसिदा रिपोर्ट अमा Union Public Service Commission UPSC na lawba Civil Service Examination listing ani tara nipanda Manipur dagi mioi ahum khalak khibagi manungda rank 517 da mai paklak khraba Dr. Larung Angsim Dangsua Maring Manipur gi maring kangluk ki manungda ahanba Civil Service Examination mai pakpa mioi ama oire Dr. Larung Angsim Dangsua Maring kumja listing amaga chamapal Manifutra humdoi gi February nipanda Technopol District ki Machi block ki manung channa laiba Kangoi khulenda laiba LDI Madangsua Maring amasung MK Laimei Kangsua gi macha manga gi manungda atombani mahaki mathakta mayamba uhum mache amalai Dr. Larung Angsim Dangsua Maring gi apokpa Manipur Health Service ta grade 4 oina thabak torami
Sahi asigi February thada thabak-tagi pothaki. Dr. Larung Angsim Dangsoa Maringi hek thangnaba mayamba Dr. L. Mezona Dangsoa Jenimsda kumja lising ani taratrukta MBBS loirba tungda handakta Manipur Health Service ki makhada medical officer oina PHC Moreda thabak puri. Mahaki machesu NRHM gi makhada ARSA supervisor facilitator oina thabak tauri. Mayamba ahal El Modar Dangsoana B farm loiraga leire aduga anishuwa mayambana BCA loiraga leire. Adubu makhoi anidi lenga ki thabak tawdana magi hingnabagi damak lalol itik tawduna leire. Imphal dagi National Highway 102 Imphal More Lambida kilometer nimfu nipan rom chatlaga leiba Palel dagi awanglomda Tengnopal district ki Tuismi Laiching Kangsang Phawduna kilometer 13 rom Chinglambida chatlaga leiba Kangoi Khulenda leiba Dr. Larung Angsim Dangsoa Maringi yumda chattuna imung manunga unarubada mahaki apokpa Elyai Madangsoa Maringna phongdorakhibada mahaki masasing haiba inba mathak thongba singa haiba wada hitoktaba Firol chet chabada luxury yauraktaba angangsing oina haurakhi. Makhoi mangamak larik tamhannaba hotnabada achauba awawa kaya mayoknakhi. Government employee ama oijrabasu mamaga loinana pamlau uduna kanna honarakhi. Makhoi mangamak larik laisu haina haurai. Makhoi na tamluba school singda roll number 1 khaktamak taraktuna school gi maikai admission fee sing lobidaba kayana makhoi mangabu larik tamhanbada achauba mateng amasu oirakhi. Dr. Larung Angsim Dangsoa Maring Class 1 dagi Class 6 fawba Kangoi Primary School da tamlakhi. Class 7 dagi Class 10 fawbuna Korau Pokpida leiba St. Joseph Higher Secondary School da mahi tamlakhi. Class 11 amari Class 12 na Royal Academy of Science Wangkhai Imphal da tamlakhi. Madugi tungda kumja lising ani taramathoy da Class 12 loiraga exam mari haibadi NERIS, AIEEE, VIT amadi NEET thavada Marimak reng wangna faurakhi adubu imungi apamba yenglaga Dr. Taman Khivani. Yamna nungaina paisa nong samarang kaina tamlakpudi nate tawadabu ai angangsingse luxury pamde migumna phajaba firon hapke adu khongo phajaba hapke phuri phajaba hapke wakan sob lai lete only moina torupse school uniform aduna loire adegi yumda halakana kam khara kapok sepa yawa khongra ma amom phuri ma amom leraga asmana masimrau singse haurai ai isasina ningi bo wakando ai punsi dai mokoida yet pa sopi video later laibugumna moida ai wangang ya matamadu aigi sagai aikogi imung aikogi relatives singna angana do gam thoga yawrodi tawdo yade ai lising yang kai puthokone ai lising ama puthokone lising ma puthokone smaina house kuding mage mai angam madu puthoklai adu khungi site su khungi saina karma hagararga khungi site su angana do gam thoga yawrodi ai khungi oina lupa su pigini adu charasna su ai charasna lupa su pigini ai puthoknaraga adu mai makura ani lei khwadigi aigi aina larik tamlakpada angangsing simlakpada pateng pangbiba mai khura mothilne adu khurang thilne moi masimrau sena angonda yamna mateng tawi Apokpi mamana phongdorakpada machagi nungai pau tabada harauba nungaibana heman khibana masada wanthage tauna mittagi mapi takhiba khanghodana nungaiba fauki makhoi mangabu larik tamhannaba honarakpada karigumbada sel leitabagi wakhalna awaba kaya tumba chawa khangdana thengnarakhi adubu machagi mai pakpagi pau taba mikuptuda ishorda mahakna nungti numit khudingi haijaba nijaba punamak ishorna tabire khanduna ishorbu nungsiba poi haiki 1000 gumma laigidabo hotnagrene nongai manmagi ko harau manmagi hannedi khoisu paisa leitabagi ko tumba su ngamdaba su lai angangi adum khallaka de angangi di adum tamkhirina akhona paisa puthokpa ngamdaba adum laiba su laiba adu kan madidi tumba su ngamdaba lai sak chaningdaba gumma su lai chawa su sara su phaude adum lai he hujikti ho isor su lai ena ni jabadi isona yabi gre Amaromda Dr. L. Angsim Dangsoa Maring UPSC rank holder ga phone da wari sanavada mahagna doctor ama oiraga civil service exam karigidamak tharibanu haibagi matangda mahagna phongdorakpada mahag piklingai dagi hona miyamgi seba tawge haibagi wakhalon kaya ga loina na haurakhi madugi wakhalonda Dr. Tamki adumoinamak doctor ama oina miyamgi seba tawba asidi hiram ama khaktada oibana hiram kayada miyamgi mateng pangba Yanabagi lambi thirakpada UPSC exam asi thanaba fireb asi laukhibani Ishorna chanbiduna ahanba attempt tawbada mai pagle laibak faduna IS category fangladi education amadi health sector da ahenba meeting thamduna miyamgi seba tawgani IS fangdravadi IPS category di mahaki hakchangi fivamna maram oiraga laudre
IRS amadi IFS category da lawgani haiki. था असिगी तरामाथोइदा पांगथोकदोरिबा लोक सभा मिखलगा मरी लेनना इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेगा थांगना लेरिबा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 नमफालोंग संगफम गेट ngasi miyamda karigumba wafam amata khangalamba tawdana thinjinkhibadagi miyamna pendaba phongdongnakhre hiramsigi matangda report ama था सिगी तरामाथोइदा पांगथोकदोरिबा लोक सभा मिखलगा मरी लेनना इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेगा थांगना लेरिबा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट नंबर 2 नमफालों संगफम गेट ngasi miyamda मांगजौनना खंगनबा तवदना गेट हांगदबदगी पोचै लेबा लाकनाखिबा मियोक्या निंगबा कायना हन्नख्रे मौसागुम गेट हांगद्रा खंदुना स्कूल की एक्सकर्शन याउना इम्फाल अमदी मणिपुर की मफम कयादगी नमफालों कैथेल असिदा पोचै लेबा लाकबा मियोय कया अमा नुक्तिगी गेट नंबर 2 असिदा लैरिबा इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप गेट मनाक्ता अयुक पुंग 8 तगी गेट हांगबा ngainaduna लैनखी अदुबु पुंग 8 हेलव फावबा गेट हांगलक्तबदगी मफम अदुदा पोचै लेबा लाकनाखिबा मियोय कया नुंगाइतना लैनखी हाइरिब गेट असि कस्टम डिपार्टमेंट की मखादा नुक्तिगी मखोइना गेट हांगदोक हांजिन तौबगी थबक तौरगा लाकपनी ngasi get hangriba sigi matangda tom tv na phangba pawgi matungina high level authority dagi hairiba get asi election ga mari leinana thingbani hairi amadi election loidri fawbudi more amadi Myanmar namfalong kaithel atai mafam kaya ama numit kharinidi chathok chasinda athingba leigadawri athingba asina maram oiraga namfalong kaithel asida nungtigi pochai thadok thajin tawduna nomogi chara taliba imung puriba myoy kaya amadi awawa mayok nagadawri amaromda more get number 1 lomda hauzik fawbagi chathok chasinda athingba leitana hanagum चटनरी ngasi gate number 2 thingjin khibana maram oiraga lalol ithik tawriba singdadi achauba safu amadi fanglaba yai amadi tha asigi taran nipanda pangthokadoriba anisuba tangka chemical asiga mari leinana su hariba border chathok chachin tawbagi lambi matam kharadi chang naina chatpa yaroi dawri lamdam asigi khwaidagi maraibok faba umang ama haiba tarabadi phayeng umangna oiri lamdam asigi tongan mampham singda leiriba maru koksilakaba umang sing kange harabadi phayeng umangi matau tamba tangai fadaba lei hiram asigi matangda report ama मियोय बाई खोइने हिंगलिबा सी महौसागी मतम पाक्तनी हाइबो वफम असि हिक्तोकपा याद्रबो वफम अमनी अदुबो करिगुम्मा मतमदा मियोय बाई खोइना काउथोकपगुम महौसागी खलबु थुगाइनबा लेप्तना होतनरी मसिमकना ngасidi मालेमगी ओइना इसिंग नुंगसित अयिंग असागी चांग अदुकी मतिक काइथरकली इम्फालदगी नोंगचुपलोमदा इम्फाल कांगचुप लंबीदा सुपनतगे किलोमीटर 13 चलगा कांगचुप सिंखोंग योरमदाइदा लेबा फयेंग खुलगी मनिंग थांगबदा लेरिबा कांगचुप सिंगी एकर चनी हेना पाक चावबा फयेंग उमंग असिदा महौसागी फजरबा सक्तम ngasisu uba fangli सिंगमाई सिंगदा पामलौ उबा लानमै थाबा उवा यानथतपना चिंगबा थबा कया चथरकपना ngасidi lamdam asigi aying asada chawna ahongba ama purakli adubu madugi onatainabada fayeng umang asidi fayengi miyoi singna ngak senduna thambana ngasisu mahausana makalamna mumon minok tamhauri umang asi englishing amaga chamapan kuntrani thoigi gazette number 10 darbar resolution gi matungena matam adugi khulak patonjauna umang asi ngak senbagi thodang sinaramki englishing amaga chamapan marifu fawba chahi nifunipan chupna khulakpa amadi phamnaiba singna ngak senduna lakhi madugi matungda matamgi honglakpagi matungina umang asi fayeng khulgi miyoi singna committee ama semduna khul asigi awang amadi khagi miyoi humfu gi pana khaidoktuna committee asigi makhada umang asi senaduna lakhi hiram asigi matangda subject expert Dr. Angomcha Iraijauna hauzik fawbagi oina umang asida masak khangba medicinal plant chamaga kunthra muk leire haiba khangba ngamle makha tana su thijin humjin bagi thabak chathari madugi su mathakta umang asida saji kaijenglang kaisal na chingba sanga kaya amagi leifam su oiri amaromda umang asida hauriba mamalyamlaba uwa kaya asina umang asigi saktam henadum fazahali मियोइबा मदी महौसानी की मरकता लैरिबा पल्लसी मफम असिददी थोइदोकना ममी तादे उमंग असिदा उवा यानबा अमदी सा तानबना चिंगबा थबक पुमनमक कमिटी की माइकैदगी अथिंगबा लै अदुबु अथिंगबा लैना लैना करिगुम्बा कांदसु चिंगी वांगमदा ताबा खुलगी मियोइ सिंगना सा तानबा अमदी लामै थारकपना उमंग असिदा लैबा सा उसेक सिंगी लैफम ओइरिबा उमंग असिदा चावना सिंगनबा कया अमसु पीदबदी नते हाइना महाकना फोंदोखे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना उ थारतगा अकोई की एनवायरनमेंट फै हारगा कंगकपसु यावर इसी करिगी नोना वाटरबोर्न प्लांट से यावरम दबगिने बा 1981 दगी अकोई कनो सिंगना अकोई खुलाक उलाक पसिंग सिना मथौ यामक्तन ngमक्तबदो
ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯛꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯁꯤ ꯁꯖꯤ 4-5ꯗꯤ ꯂꯥꯛꯑꯝꯃꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯌꯦꯡꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯥꯡꯖꯨꯞ ꯆꯤꯔꯨꯒꯤ ꯅꯍꯥ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯖꯤ 4ꯃꯛ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯖꯤ 1-2ꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯥꯗꯗꯤ ꯈꯩꯔꯣꯏꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯁꯥ ꯂꯩꯅ ꯀꯩ ꯃꯆꯥ ꯀ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯎꯆꯦꯛꯄꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯆꯦꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥ ꯑꯆꯧꯕꯒꯥꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯃꯪꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯎꯃꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯋꯥꯠꯄꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯈꯊꯥꯡ ꯑꯃꯒꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯖꯥꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯒꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯪꯊꯥꯞ ꯊꯥꯞꯇꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝꯗ ꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞ ꯔꯣꯗꯇ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯈꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯌꯦꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯌꯦꯡꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯌꯦꯡ ꯎꯃꯪ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯆꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯒ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤ 60ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪꯁꯤꯡꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎ ꯋꯥ ꯌꯥꯟꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯌꯦꯡꯒꯤ ꯈꯨꯜꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯃꯪ ꯋꯥꯃꯪ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯌꯦꯡ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯇꯝꯂꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯏꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯜ ꯈꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯍꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯔꯠ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯅꯔꯦꯁꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯣꯝ ꯇꯤꯚꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯐꯌꯦꯡ ngarang numidang pung 7:30 taba matamda narcotic cell amadi Jiribam district ke additional SP law and order gi minyang makhada ASI A Krishna Sarmana lusingba team amana National Highway Contractorate ke Gularthol thong manakta gi local market ta lupa lakh 9 rom gi mamal oigedaba WY tablet ka kona na mioi ama farba mioi adu Technopol district ke Hokep Scotland 5 village ta gi manbung hunko thang Hokep chahi kuntret kawi pausina hai lakadoriba Lok Sabha mikhal gi bangwainena normal duty oina sek Tobuda Silver Masugi Maritime Eco Van Registration Number ML05M9566 ama chingnaningai oiba mongda lakpa ubadagi khamlaga sek tawkhi maduda gari adigi oi thangba thongge kabot manungda yauromba WY tablet 13 fagatpa ngamkhe fagalaba polam sing aduga loinana mangbung hunko thang Hokep Jiri police ta sinakre haire Nakalamaromda ngarang numidang ngairam More police ki kangbu amana mayai kawa nisa yon bani haiba mioi ani More dagi fare basing adudi kangpokpe dagi Lunjalen Kipgen aduga atopa mioi dina uphul dagi ni haire makoy animak Assam Rifles na More gi rehab center da thamkre Social media da thadorokpa video clip amada More gi di Mona 5 village da pangthokpa Mifam amada kenena kuki sip singda kihanbaga loinana BJP da sada marifutara bot pigadabne haibagi thabak sathare haina fongdorokliba wafam amadi video clip adu kene bu mingchat thianaba semjin sajinba warini amasung impham yaudabane haina KNO ge Deputy Secretary Information and Publicity T Stephen Kukina thadorokpa cherol amana hairakli Election matamda tongan ba political parties singna manifesto da thabak to onthokpa ngamloi da wafum kaya hapchin miyam da minambagi thabak lepalaitena satharakli masida miyam na thajabigano haina lakadoriba Lok Sabha mikhalda inner da independent mirep oina songthokliba RK Somendro atopa mingna kaikuna phongdokre wafam ase mikhal gamari lenena ngasi ayuk khwaramban kaithel da famlibi ima singdagi thogjan lobo lakhiba RK Somendro atopa ming kaikuna paumi singda haikibani Mangna haiki mahakpu miyamna nungsibiduna Lok Sabha da thabirabadi lamdam asigi miyamgi pukninggi ihul khangna parliament ta lawbaga loinana yaifa tharangi thabak kaya pakhatkani Tasena ai party ri hunjaroi adubu miyamna khangna rapone vote yarokanda manifesto da pwa hapchalaga miyam minambagi thabu tok pasida matam sang tawla abin miyamna khangna rapone tasena ko khunai man pusup kan jai tari man pus aunba santi oba leba ama pokse hai targadi akoi man pudul lejariba akoi parja miyamna gyan tabiraga halak lakdur election sida hoi man pudo jik regionalism akoi tar akoi gi oriba akoi gi regional party yamna darkar oy adu targasu jik regional party sing sida di tasena akoi na leiba phim sida di yam kanna
थाजब कन लेतबनिना आई तसेना रिजनल पार्टी पामजबने दुबो इंडिपेंडेंट थोक्सरागा आई अमतंगदी लेबाक सिगी सेवा जे पेना म्यामगा थिंगबा यावदना हाइतर आई ngangningba issues myam oro ada lauzarga adu man pulebak si development damakta ima event myam damakta naha myam damakta even akoi border issues lei myam damakta ai amtang ni chen chong to hona jage tasina koi manifesto da kaida po hai hajin to zarga tasina koi myam sewa matam sang to laksari ai makha ta bu myam sang thamoi senga to zarga afoba khunayam semjage jahaga ai amtang myam na bopina view jahage long live Manipur था की तरहमदे होदना पांथोकदौरिबा म्यांमार की कुमई अमा ओइरिबा वाटर फेस्टिवल मैटे काउंसिल मोरेना थिंगबा लेते अदुबु फेस्टिवल असिदा लमदम असिगे नहासिंगना कुमई की खुदोंग चाबा लौरगा मयाई काबनी सा सासिन थक्सिनदुना लमदम असिगे चना लोनचटका मानदबा मओंगदा फिजेट फिगाई सेट चादुना लमदम असिगे चना लोनचटपु मिमांगदा योंथोकपुगी थोंगदी मैटे काउंसिल मोरेना अथिंगबा थमगनी हिरम असिगा मरी लेनना MCM की प्रेसिडेंट M थोइबना वाफम ग्यासु फोंदोरखे मीगी फजख्रबा नाट की ओइबा अदुगुमलबा थौरम अदुदा इरेचा सिंगना निशा पसा चासिनदुना अमदी फिजेट पिनाय सेलगा जगोई सेना सिंगबा तवैदबा थबक मयाम अमा तौबदु हंदकी सहीदगिदी मेते काउंसिलना अथिंगबा थमले लोकसभा मिखल नक्सिलपगे इरोइनेना थोनिंगदबा थौदोक थोक्तनबा अमदी इंगना चिंगना मिखल पांगथोकनबा पांडमदा मणिपुर पुलिसना मफम कयादा थिबोहुंबगी थबक चथखरे ngasi Imphal West Police amadi commando gi team amana MJ Avenue Thangal Bazar amadi Koramban Kaithel gi mafam kyada thibohumbe gi thabak sathake maduda miyoi samri ga marifutra turuk verification tawbaga loinana masagi saktak se yaugduba miyoi kunmathoi makhatana verification tawnab gi damak city police station da sinakre hojik pawgi marak thana tenba brema tangalomina se मसी थौदांग याबगी खुदमनी मसीगी दमक चाउथोकजै अदोमसु वोट थादबियु थौदांग याबा लेबा मचा अमा ओइबियु ब्रेक के मतुंगदा मखाताबा पावमु पिजरी Socialist Students Union of Manipur SSUM na sinduna ahan boina manaba khunai amagidamak ahan ba Manipur khunai mifam ngarang Palace compound da leiba iboyai masumang lila sanglen da pangthokre Thormaduda Imphal Times ki editor Rinku Khumuksam Young Communist Leke convener W Kamesor Amukok ki president SM Jalal amadi Imphal Free Press ki senior reporter Paujel Chaubuna maroi ba mithungnen sing oike pangthongliba thoram asigi matang da SSUM ki secretary Longjam Busanna wafam kaya phongdokhe पामजरम वाखलों हेन चंगसिनब हेन मरा ताना अखोगी खुनाई मतौ करम हेन मानब खुनाई वाखलों सन्दोकदगे करम मियाम मानब खुनाई पुरकदगे है वाखलों मरुना वाखलों थमजरग थरम से पांथोकजबनी इना केरा खुनबा अखोई सेल पाइबसिंग तुहत्पीरब लाइरब सुजन अमजरग लेबसिंगी हकपु खोंगाउनरकप लोइनना अखोइना लेरिबा मतमतंगी पालप लेंगाकनसु हाइब लेंगाकसिंग असिना सेंदाउ पाइबसिंग सिगा हेना तुसननब हेना मखोइगा तुसननरगा लेरिबा लौमिसिमिसिंग तुहत्पा सिगुम मयाम से अनेम अवांग लेरिबा सिदा कोइना चप मान तेमथोकपा अमा चंगी हाइबा वाखलोंनि Yaol Manipur na sinduna nongmagi oiba entrepreneurship development workshop ama ngasi Helping Hands Group Academy gari da pangthokre thoramasida masak naiba mioi kyana saruk yaki thoramasigi matang da Yaol gi founder Sadam Hanjabamna nunggi oiba wafam phongdokhe Manipur da startup ki idea ama startup ki environment ama create tawna hona buda satra mayam sida koina kari kamaina tawraga influence tawba ngamgani makoina entrepreneurship development gi damakta kari ideas me ama share tawraga khoigi lamjing amtak bina yauriba mayam sida tawraga program se smaina sin bane
Tarahumdoi suba mami numit amadi taranithui suba Manipur State Film Award lising ni taramapon ngasi pangthokre. Film Forum Manipur amadi Manipur State Film Development Society na sinduna konung mamangda leiba MSFDS ki holda pangthokre. Ngasi pangthokiba thoram aduda Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu amadi Art and Culture ki Commissioner M. Lakshmi Kumar, Film Forum Manipur ki Chairman S. Mangol Jao amadi saknareva film actor miyamna lamja tomba hairagasu khangnaba kangambam tombana maroiba mithungnen sing oiki. Tongan film gi lamda thabak tawriba loinana artist kya na saruk yakiba thoram aduda lamdam asigi film gi lamda kathokpaga loinana thabak tawramba leikhidraba saknairebi kya gi photo da leisukatunai kai khumnaba utke. Makatana taranithoi suba Manipur State Film Festival gi official catalog amasu release tawke. Taranithoi suba Manipur State Film gi Best Actor Male da KH Biswamitra, Film Taivang Kaitel, Best Actor Female da Saroja Songthamna Ai Lakhini, Best Child Actor da Pranachari Mayum Desiraj Sharma loinana Lifetime Achievement Award da Sangnairevi Actress Yangkom Romada Kusinaki. Pangthokliba mami numit amadi award function asigi matangda Film Forum Manipur gi Chairman S. Mangol Jauna wafum kaya phongdoraki. Hojing asi nungtil da phong khiba Manipuri pause singi maruba pawmu pune yang minasi. Pandam Manipur soktana ba close ama soidana haplakani miyamda lana sandokpiganu Manipur Democratic Alliance awang nongboki miyambu thawoidabani loop taruk CAB haibasi yelawmi singi mathakta thadarakadaba nuclear bomb amagumbani Congress lupa lakh nipan rongi WY tablet fare manava BJP ki manifesto da Citizenship Amendment Bill pass tawgani haibasi awang nongpok lamnam thugainabani haiba mayek sengle Hemochandra Jirivamda nabna yamlava WY tablet fare Jirivamda BJP ki mikhal gi meeting pangthokre Aroibada moriba pawm kana fangbigani. Miyamna BJP da vote piba haibase isan isabu namthak tawbani haina NPP gi outer da mirep oiriba thangmilen kipgena phongdokre. CAB gi manung da yauriba time bomb ase kairakpa mitkupta Manipur yauna North East pungkai kairagani haina MPCC gi wangang loi I Hemosandrana miyam gi pungning chingsinkhre. Bharat ki oina CAB satnarabasu Manipur gi oina di satnaroi masida miyamna ningdon pomningai oide haina MDA gi convener N Tombina haikre. Amadi chingnaningai oiba maungda mawama laikhidre mapuraiba police ta sangjakre. Ngasigi na di matang sida Manipuri Paulo jare Times of Manipur News yang berbasing dage kaina nabe athang ni jare pinabirasi.